Ngiyalibingelela bathandekayo lonke esethe saba ndawonye kulesi sifundo salamhlanje. Okhuluma lani umfundisi uJim Lilo. Asibende ukufunda okuhle ngizakunxusa engilawo kubana baziveze. Mahla bezulu liyabingelelwa njalo ngelihle igama lika Jesu. Siyabonga njalo ukuhlangana kulesi sifundo. Okhuluma lani nguKlinus Maphosa. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana njalo kusifundo salona leli viki. Mina nguMrs Esimhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuba lethuba elokubana sibe lomthandazo kasikhothamise namakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, sithanda ukukubonga ngamathuba osinika wona ukubana sifunde elizweni lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise owayekhona lona leli lizwi libhalwa ukubana sizwisise ngcono. Siphathise lapho kudinga senze izinqumo, usincedise. Sikhuleka sithembele egameni kaJesu Kristu ozayo masinyane. Amen. Amen. Siyabonga njalo bathandekayo ubana sihlangane kusifundo sesihlanu lale igota. Isifundo esilesihloko esithi sona amaqhinga okubalekela uthumo. Amaqhinga okubalekela uthumo. Kumbe izaba zokubalekela uthumo. Ungathatha lokho kuzisa ngcono. Silokho siphakathi njalo kwezifundo eziqhakathekileyo empilweni zethu. Lapha sikhangela isihloko esithi uthumo lukaNkulunkulu, uthumo lwami. Ngifuna sinanzelele bathandeka ukubana kayezange yathi uthumo lwethu. Yes. Kodwa ithini? Uthumo lwami. Okuveza sobala ukubana sithunywa umuntu munye ngamunye. Amen. Yes, sithunywa umuntu munye ngamunye. Ake sikhangele indlela yokufundwa ngekhanda uIsaya ngo-6 ivesi lika 8. Verse 8. Ngasengisizwa ilizwi likaJehova lisithi, ngizathuma bani na? Ngubani na ozasihambela? Mina ngathi, ngilapha, thuma mina. Siyabonga. Sinanzela abathanda bana kayisibo bonke abantu abenza njengoAbraham. Okusabela ubizo. Sizafunda kakhulu namhlanje ngoJona. Nxa ngikhangela ke lesi sihloko esithi sona amaqhinga okubalekela uthumo. Ngilalele le verse esanibona siyifunde, ngizathuma bani njalo ahambe. Kuyini esikutholayo kusihloko lesi kunye lendinyana yokufundwa ngekhanda ikakhulu maqonana lothumo? Siyabonga mfundisi. Indaba indinyana yokufundwa ngekhanda isinika umqondo wokuthi response response. Yes. Ya ukuthi uIsaiah nxa uNkulunkulu embiza emthuma uhla avume. Usabela njani? Yes, usabela njani. Kuvike ephelileyo sike sathinta ukuthi indaba yothumo ayisiyo ndaba yokudla ama-ice cream, asondaba emnandi izikhathi zonke. Sasesiveza ukuthi kulezinye izikhathi ofika kube nzima kodwa uNkulunkulu esenelisa ukuthi akusize even usendaweni ezinjalo. So isifundo sethu sisivezela lapho ukuthi kwesinye isikhathi kulabanye abantu abake babizwa ethumweni lolu abazange bahle bavume njengo-Isaiah lapho ukuthi hayi ngilapha ngithume. Njengo-Abraham okwathiwa phuma wahle waphuma. Kodwa kulamadoda ambalwa lithinta uJona othethunyiwe esabe ukuyethumweni abesethatha enye indlela ekwenye indawo abalekela uthumo. Ngike ngacabanga mfundisi ukuthi indoda enjengoMoses eyayibizwa ukuthi kayiyekhipha uIsrayeli koFaro. Ngicabanga futhi ukuthi laye even ukuthi uFaro babengabantu abanjani, Egypt ilizwe linjani, kwakumenza aphi izaba. Ngoba isifundo sethu sithi amazaba esiwaphayo ukuze singaye emsebenzini. Uthi mina ngiyagagasa uNkulunkulu. Kangela ibini Jeremiah ebizwa
uthi mina ngingumntwana omncane. So kulesinye isikhathi esifika lapho esesaba khona sibe sesinika amazaba awukuthi singaye emsebenzini. Yeah. Siyabonga ngokuchasa okunje kakhulu. Ungawukhona ufuna ukutsho okunye kuleso lokho ukuchasisa? Sengikhangela nje endabeni yokubizwa anti ilongo Isaiah sihlangana laye. Sihlangana laye uIsaiah kabizwa nje umuntu osesigodlweni osesikhosini. Sengikhangele nje uthinte ngokubizwa lapho ukuthi ngizathuma abantu ngubani nizamthuma. Isikhathi esiningi sinanzelela ukuthi uThixo lapho uthuma abantu abatshiyeneyo. Kungakhathalekile ukuthi ufundile kawufundanga kumbe ngudokotela kumbe ngumlimisi. Sihlangana labantu ababebizwa ngumlimi besemasimini uElisha. So sithola ukuthi umlimi ubiza laloba ngubani ungakhathalekile ukuthi kuyiphi indima uyisebenza. Ngizwa kumaphosa eqinisa isihloko sekota lonke. Uthumo lukaNkulunkulu uthumo lwami. Kakhethanga umuntu, abalimi, odokotela wonke umuntu. Ufuna ukuthini ikakhulu ngesihloko sonesi lendlela ufundwa ngekhanda? Mina ngihle ngacabanga mfundisi singakhangela kumbali yebandla lethu. Ukubizwa kuka Ellen G. White akhona amadoda ayebiziwe owazi enforce labo foyi ukuthi umlimi nxa ebiza kuyiprivilege angazi ukuthi ngakufaka njani ngesindebele ukuthi so ungayekela ukuresponda ungayekela ukusabela lolu thumo kuyasebenza abanye umsebenzi kawusozume ngendaba yokuthi siyala ukuthi silapha sithume inkosi. uNkulunkulu ekhangeleleni nxa enika umuntu kumbe abantu bakhe uthumo uyabe khangela ukuthi abantu benzeni? Nxa sikhangele lapha ngendlela uAbraham nxa umlimi ayembiza wahle wasukuma wayasebenza. So uThixo ayebekukhangelele ukuthi nxa esibiza ukuthi sithathe umthwalo lo usufake emahlombe ethu sisukume siye kwenza umsebenzi lo wasithume wona. Mina ngikuzwisisileyo ukuthi udinga abantu angacatsha ngabo, abantu angasebenza ngabo. Yena umsebenzi uyazenzela. Lapho. Siyabonga. Yekela ngithi ngamafitshane. Lamhlanje sizakhangela abantu abathi bebizwa emsebenzini kaBaba baba lezaba ezehlukehlukeneyo lezo zaba. Yes. Akusikhangelele uNahum 1 iverse ka3 kusiya ku4. Nahum 3 verse 1 kusiya ku4. Nahum 3 iverse lingelika 1. Maye kulo idolobho legazi ligcwele amanga ligcwele ukuphanga kasweleki ohlutshwayo lanini ukukhala kwezagwebhu ukugodlozela kwamaviri ukumatha kwamabhiza lokuxegezela kwezinqola zempi ukuhlaselwa kwabagadi bamabhiza ukuphazima kwezinkemba lokubenyezela kwemikhonto zinengi izinkubela izinqwaba zabafileyo izidumbu ezingela kubalwa abantu abakhubeka ezidunjini. Nansi indaba ebaliswayo kule amavesi. Sifundani njalo siqoqozana naNkulunkulu yabiza abantu abanye basabela abanye benze njani baba lezaba. Sifundani kakhulu ngendaba kaJona nxa wayethunywa nguJehova. Sibonelo bani nxa sifundele livesi sifundani ngabantu ayethunywa kubo kanti umuzo lo ungaphi kwendawo? uJona lapha esikufundayo ngaye ukuthi ufikelwa ikwesaba. Alright. Ongangokuthi even lathi namhlanje kade sinxa ngibizwa umlimi ukuthi kangihambe endaweni engazake ibe lebandla anti sijayele ukuthi ama unentered areas uhlufikelwe kwesa ukuthi ngiyafika ngenzeni. So uJona lapha esihlangana lakho ukuthi idolobho lela esiyakilo leNiniva lalilabantu ababebulala abakwagcwele khona ubugebengu. Singacabanga nje endaweni njenge umakhelwane lapha eSA ukuthi ungacabanga ukuthi ngiyeSoweto ngiyangaphi ucabanga ngobugebengu so ngizafika ngichumayelene endaweni njalo.
And futhi maphosa sikhumbuleni ukuthi iNineve yayilidolobho elaliseAsiria and Right. Yes. iAsiria iyaziwa njengesizwe ebesilochuku kakhulu. Uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu Israyeli esehluleka ukulandela intando kaNkulunkulu. Wasebenzisa yona iAsiria Yes. ukuthi abe yiluswazi lokuqondisa uIsrayeli. And inkosi ungafunda even umakhosi wesibili lapha uchapter 17 ikhuluma ukuthi ayibopha inkosi zako-Israyeli kunjani, abanye bekhitshwa amehlo, abanye beskinwa, abanye bephila. So kwakungabantu abalochuku kakhulu. uJona wathi ngiyafika njani, ngifika njani khona lapho. Kodwa uNkulunkulu mfundisi mina engikuzwisisileyo ukuthi ezifundweni ezisemuva sivezile ukuthi uthumo lukaNkulunkulu. Uyabona uMateyu 28 verse ngu-18 kusiya ku-20 ilast part ithi bhekani ngilani. Khona laphana mfundisi ikho kule ndaba yonke khona ezakwenza ukuthi nxa sibizwa ngoba lapho okwaletha uJona ukuthi abaleka eThashishi yikwesaba. Okay. Ikwesaba mina ngiyakholwa ukuthi uJona kulento ayilibalayo ukuthi umsebenzi lo onithumileyo omkhulu uye olamandla ukuthi angivikele. Yes. Labantu bona bathi ngiyekhuluma kibo ngabakhe. Amen. Yes. So uJona kwakufanele ukuthi azwisise ukuthi la nxa abantu bebabi njani belochuko olunjani uhlala kulezimpi lezidumbu. Ngicabanga ukuthi wayecabanga ukuthi la uyaphumisa isidumbu. So ikho kwamenza wabaleka. Ngifisa atasibale futhi 2 Kings 7 verse 5 to 6 oyiqambileyo lapho. Okay. La nxa singazozikhulume kangako ngayo. Verse 5. Inkosi yase-Asiriya yasihlasela ilizwe lonke, yangena eSamariya yalivimbezela okweminyaka emithathu. Ngomnyaka weficamunwemunye kaHosheya, inkosi yase-Asiriya yathumba iSamariya, yaxotshela abako-Israyeli e-Asiriya, yabahlalisa eHala ngaseGozani emfuleni waseHabhori lasemizini yamaMede. Siyabonga ubana sizwe ngumfanekiso ukuthi iNineve ayethunyelwa kuyo yayindawo enjani. Utshilo wathi yena into oqale yenza uJona wesaba wanqaba bana ayekhona ngale ikwesaba. Ayasixoxe ngakho kwesaba nje intshena kwenzani empilweni yomuntu. Lisacabanga ngakho ngikhumbula kulenye indoda engiyijwayele kakhulu, of course watshona umngani wami. Wayelohambo eqhuma kokuyindledlana okuncane esiyachumayela kwangekho enye indlela engahamba kuyo. Uthethe esahamba wayibona inkalakatha nansi anayinyoka inquma umgwaqo ikhanda lile umsila ukhona levele kakuhambeki. Walinde uthi uzayibona isidlula abese hamba ke inyoka ukuthi idlule ayizange idlule. Wazi wadopha isigodi ekhathana wayijikije ukuthi zawethukeza njani ihambe lutho bana injani ihambe. Ngelikade enxa secitha ama 30 minutes kuya leyo ndawo wathi utshenye indoda ihamba ihaluzela wathi kunje kanhlaba umkhosi mthethe hey inyoka. Awona udala sedlile kwaphanda. Kade wayibona inyoka la ngibona nganyoka mina. Uthethe uyasona bona hayi kwawulithaya nje. Ukwesaba kwenzani bathandika impilo? Asike sixoxe ngokwesaba ikakhulu sikhangelane loJona leNineve. Ngivuma sifunde uNahum 3 verse 1 to 4 ukuthi okuyizidumbu yonke indawo. Ukwesaba kwenzani empilweni zethu? Ukwesaba kwesinye isikhathi ungabona ukufa khona kungela kufa. Uhle ubona ingozi kungela ngozi. Kwesinye isikhathi ukwesaba kulethela like isithini umjibila. Uhle ubone ukuthi laphana senithiwe kodwa wena ungazange wafakelwa lo mjibila wakho. Okwenza umbengulethe ngale indlela. Okwenza abantu besaba ukwenza umsebenzi kaMlimo. Ekwesabeni bavama ukuthi bathi besabani. Mfundisi indaba esike sayithi and kukaningi abantu abaningi besitsho ukuthi bayesaba. Mina ngeke ngacabanga ngathi kuthi kwethu asingeyethu iNineve. Yeah, ukuthi kulabantu isintu sethu mfundisi
silenkolo yokuthi kulezinto ezigejelwe emzini yabantu abantu balezinto ezibagcinileyo ezilamandla ezingasilimaza and uJesu ethuma even abalitshumi lambili abangu-70 wathi ngilithuma njengamawundlu phakathi ngoba vele ulaka lukaSathane lunjalo so yikho kwenza sesabe ukuhamba ukuthi siyesabe ukuthi mhlawumbe singabe hey mfundisi kulomunye umama oke wahamba kwesinye isigaba kuyachumayela emakhaya angazi kumbuye ubeyazi le kaSeptember wabuye ngaboni wabuye ngaboni umama lo anithe ngixoxela wasesithi khona wezwe ngani uchaywa ngenhlabathi emehlweni kumbe babele 3 days befikile eBhinga wagcine esephenduka so kwesinye isikhathi singabakwazi ukuthi endaweni enje kulomuthi kulezinto ezinje esintwini sethu kukhona so sihle sesaba ukuhamba emsebenzini sesabe so ngiwa amaninive silawo even kwesinye isikhathi abantu abasakholwa inkolo yethu yesidlozi siyayesaba kakhulu ukuthi khona lokho singavele sesabe kutsho ukuthi Uthumo kasisanjani kasisalufezi ngoba uNkulunkulu uthe ivangeli likufike lihambe ebantwini bonke ezizweni zonke so nxa sesihamba siseqa sikhetha ngokuthi laba siyabesaba yikho kwenza Uthumo lungaphutshi abanye bathini yikupho kwenza abantu besabe usechilo lapho ukuthi kwesikhathi wesaba imithi yabantu kuyokwenzakala abantu imigqa yabantu abayenzayo kunye kwenza sesabe okunye siyabe sisesaba ngoba uNkulunkulu kwezinye isikhathi singamthembi ukuthi ngingahamba intshumayelo bazaphenduka yini abantu bazakuthini siphinde siyesabe futhi abanye kuyabe kuyilabane siyabe singakaze sibakhulumise ukuthi khathesi ngiqalele ngaphi abanye silezitha zethu ukuthi ngizangena ivangeli lithe wonke umuntu ngiyangena ngithini ngihle ngizwe ukuthi hayi kumbe ngeqe uzusesaba okay okunye lapha okwenza sesabe ukuthi lo osilawulayo ukuthi sihambe ngubani ngoba lapha endabeni kaJona ngananzelela ukuthi so ngubambe kakuhle ongenza sesabe ukukhohlwa ukuthi lo sithumayo ongubani yana phambili ikhona lapho ekuthini Uthumo lolu nxa umlimi kunguye osithumileyo awumelanga sesabe isiphepho but ukwenza sesabe isiphepho lapha ukuthi osilawulayo lo kasimkholwa kumbe kasimethembi so yizwe zezinye zesizathu ukuthi silokukholwa okuncane ngikuzwa usungibuyisela kumagama kaMhlanga lapha asikhumbuze ukuthi uJehova usithembisa wathi bheka njani ngilani so okwenza sesabe ukuthi thina ngokuthi sikhohlwayo uthi uJehova unjani ulathi kade sisithunyiwe angithi kunjalo kanti uMateyu 28:18 uthini usiya ku19 uthi amandla ngifuna nale ka18 amandla onkanjani aphiwe mina siyakukhohlwa khona ukuthi kanjani osithumileyo amandla onkanjani akuyi kodwa nxa ngicabanga ngoJona uma kwakunguwe usazi uthweni niva abantu abakuhlinza uphila indawo yakhona nxa sesikukhangela lapha umunye uthi yena yayisenta yobubi bonke nxa ungacabanga omarobano iburglary kumbe ngaba yimi namhlanje kunzima very exclusive engayilethi zaba ngihle ngithi lapha kakuhambe kodwa ngenxa yeqiniselo sokuthi Uthumo olukamlimo ongilawulayo ithi yena abesilungu bathi bana edolobheni it was never without victims akula sikhathi lapho bengela lokho okuhlasela senza njani uma sifikelwa ngumumo onjengokaJona uthunywe ebantwini abesabekayo so kumele wenze njani ngoba uthumo lokho lukhona kalukapheli anti sithethina uthumo kaNkulunkulu luthumo lwami ngithunywe endaweni ngumfanekiso osiveza ukuthi umoya lapho sithunywa khona njengokutsho kokuqala kwezindawo ayikakuthambanga senze njani mina nginanzelela ungiqondile
Mina nanzelela ukuthi khathesi thina kasisafanani lo Jonah ngoba sesikwazi ukuthi uNkulunkulu lanxa ngelihlo lethu kuyabe kuyindawo eyesabekayo lokho akwenzela uJona esikufundayo siyakwazi ukuthi uza kufeza lokho akuqalile so sihamba ngeyindlela isifundo sika Jonah lesi lendlela uNkulunkulu aphatha ngayo uJona kumele isiqinise bona sibe lamandla okungaphindi isenzo sika Jonah ekho kutshona kakhulu. All right. Siyabonga. Mina ngeke ngaba le experience mfundisi kodwa ngiyacabanga sengiphume khona ukuthi ngabe bengikwazi ukuthi kunjalo mhlawumbe ngangangenanga. All right. Ngathi singena endlini yakhona sahle sathola kubotshelwa amalembu. All right. Ya enye center lapha kwakule sikhumba then sase amahulu amakhala zonke green, red, yellow. So ubaba wakhona wasamukela kuhle. Saxoxisana laye wavuma wasesithi wasesitshela nje izihlobo zakhe ezikhona lokho kukholo. So ngithe semphumi vele ungena endlini wawusizwa inwele zibopha so ukuthi hayi lapha akuchiphanga. But sangena samukelwa kuhle and ubaba wakhona silokho esenza sonke iBible study la namuhla. But Mrs even great controversy ekade si distributor wahle wayicela wayiphi wathi ngiyayifunda. So ngicabanga ukuthi kodwa ngendlela okwakusesabeka ngayo ngabe ngangikwazi ngicabanga ukuthi lami ngangiyabaleka ngangiyakuyiqina so kwaba ngcono ungabi lalwazi ngabona sengijona ngazaba nguJona kodwa khona lokho mfundisi liyazi ngafundana ukuthi abantu bonke ngabakaNkulunkulu. Siyabonga. Abantu singayicabanga ukuthi babotshwe ngusathane ngamandla anganani amandla okukhulula abantu akukhona kuNkulunkulu. And thina kumele ngasesabe vele futhi sicabanga ukuthi hayi labana vele banje kumele sihambe ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu ofunda inhliziyo zawo futhi olamandla okuziphendula uzasebenzisa thina. So kasambeni singesabini. So ngeyindlela asimethembeni uNkulunkulu ezwini lakhe. Ngasho. Nxa ethe hambani ngizakubalani. Nxa wathi Jonah hamba yime nguthumayo. Indawo yokuthi kathembe ubani uNkulunkulu ngoba iAsyria kayinkulu kuloNkulunkulu. Yes. Kamthembi. So lathi bathandekayo uJehova osithumayo bathandekayo nxa esithumile uzasinika okwanelisa. Utshilo lapha ukuthi abanye sesaba ukuthi safika sikhulume sithini. Abanye sesaba ukuthi babaphethene ezandleni zabo. Kodwa osithumileyo usithembisile bathandekayo. Uthumo kaJehova luthumo lwethu sonke sayifithizela leyo ndaba. Akungifundele uJona ngu1 ivesi ka5 uye ku vesi ka6 leka 8 leka 12. Verse 5. Bonke abagwedli bawo besaba ngulowo lalowo wakhala kuNkulunkulu wakhe. Baphosela imithwalo elwandle ukuze baphungule ubunzima bomkhumbi. Kodwa uJona wayehlele endaweni engaphansi emkhunjini walala khona ubuthongo obukhulu. Induna yomkhumbi yaya kuye yathi, ungalala njani? Vuka ubize uNkulunkulu wakho, mhlawumbe yena uzasizwa ukuze singabhubhi. Abagwedli basebecebisana bathi, wozani senze inkatho ukuze sibone ukuthi ngubani osibangele uhlupho lolu. Bayenza inkatho yadla uJona. Asike sihlanganisene indaba bathandekayo. Nxa sifunda uJona 1 verse 1 up to 12 lapha ubale nje weqa amavesi. Kuyini okwenzakalayo lapha? Kuyini okwenzakala lapha? Kuletha mfanekiso bani ngoJona? Esikunanzela imfundisi siyabonga. Yikubona okungayisikho. Ukubona okungamanga. All right. Abalo Jonah lapha emkhunjini bahle bacabanga ngezabindlela. Isikhathi esiningi umlimi uthi yena kasikhambeni ngoba umlimi uthe Jonah wena usesandleni sami la. I-direction omele uyithathe nansi. uJonah athi hayi umhlaba ngokugcwala kwawo lami ungaba ngowami ekela ngizicantele eyami i-direction. Kodwa abantu asebelimala lapha ngabasemkhunjini sebesithi ngcono sijikele funa izinto lezi esilazo. Yizo engcene sezisenza ukuthi umkhumbi wethu njani utshone. Sebecabanga ukuthi bakuyisele phansi impahla zawo.
So baphosela into ezingayisizo eziluhlupho. Uhlupho lulele phakathi kwabo. Right, yes. Uyakwazi ukuthi khonokho kusuku usifundisana maphosa ukuthi kwesinye isikhathi lathi nxa sikusemsebenzini kaNkulunkulu. Yeah. Siyake sibone mhlawumbe sesithaye 1 week 2 weeks engqengela umuntu ophenduka. Yeah. Esicabanga ukuthi hayi engxenye umtshina wethu yongayisiwo engxenye umtshumayeli kunjani. So sitshintsha izinto kanti sichiya okuyikho. uJona okwakuyikho kwakusinkisa umkhumbi ukuthi kwakulo Jonah. Kwakungasompahla. Yeah. So kwesinye isikhathi lathi ukwehlulela. So yikho uJona uthana ayekela ukuphosela impahla phoselani mina kathi ibe choice. Yes. Kwesinye isikhathi kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi sinanzelele okuyililo uhlupho olwenza umsebenzi ungahambi si-address lona. Okay. uJona 2 verse 1 to 3 lo 7 akumbali 1 to 3 sizibona uthini. Jonah 2 verse 1. Ephakathi kwenhlanzi uJona wathandaza kuJehova uNkulunkulu wakhe. Wathi ekuhluphekeni kwami ngambiza uJehova wangiphendula. Ngisekujuleni kwengcwaba ngacela uncedo. Wena wakulalela ukukhala kwami. Wangiphosela ezinzikini phakathi emathunjini ezinlwandle. Amagagasi agubhazela emaceleni wonke. Wonke amagagasi akho lezimpophoma zawo wangisibekela. 7 to 10. Lapho impilo yami yayincipha ngakhumbula wena, Jehova. Umthandazo wami waphakamela kuwe ethempelini lakho elingcwele. Labo ababambelela ezithombeni ezingelamsebenzi balahlekelwa ngumusa ongaba ngowabo. Kodwa mina ngizakuthi ngihlabela ingoma yokubonga ngenze umhlatshelo kuwe engikufungileyo ngizakugcwalisa insindiso ivela kuJehova. Sifundani ngawa lama verse akhulunywa nguJona eseqala ukuzwisisa uNkulunkulu emva kobana Jona sizwile umaphosa thena uJona waba le picture engayisiyo ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uzamutha amcatshele kodwa lesesandla sikaNkulunkulu. Ucatsha njani vele kuphethe yena uNkulunkulu. Simbona njani lapha siuzwa njani umthandazo kaJona nxa sesifike uzwisisene kaNkulunkulu usincedisa njani lathi? uJona lapha sithola ukuthi ubona impilo yakhe isingathi sefile. Uzibona yena engasekho kodwa lapha sithola amandla kaMlimi ukuthi uJona ephakathi kwesisu senhlanzi uyaphenduka. Uyathandaza umthandazo. Ngeke ngakhangela mina uhlupho umfundisi esike saba lalo lo COVID-19. Umvalela endlini. Nxa kade ngukhangele ukuthi khona phana isikhathi esiningi ugcina usumbona umlimi sibili uhlupho solukwehlele unanzelela ukuthi umlimi presence yakhe ikhona ngoba awula muntu wayevukela industry kodwa sasisidla. But lapha sesikhangela uJona uphakathi kwenhlanzi. Ngapha konke uvalelwe. So engunanzelela lapha engufundayo mina personally ukuthi umlimi ngazi ubale kuye ngapi Mrs Mhlanga. Uyabulokhu sesandeni sikaThixo ebekubona la. So umhlaba lokugcwala kwawo. So ngenye indlela Mrs Mhlanga lo indaba le ishukuthana uNkulunkulu Jona uzawuthi ngaphepha ngokuyena Niva. Akulandawo lesiphephelo ongaya kuyo isiphephelo sifumana ubani kimi yokho esekuzwa yini kumbe izwa. Mina kodwa okuhle kwangihamba ukuthi ngeke ngazibuza ukuthi uNkulunkulu kuyimi. Mina nginguNkulunkulu. Ngathuba umntwana engakwenza omthume ukukhulu yamenza ngiyamtshaya. But sibona uNkulunkulu lokhe umusa kaNkulunkulu odephileyo futhi ongasoze uzwisiswe ngumuntu. Iwe siubona lapho ukuthi ubekezelela isone esalayo ukuyemsebenzini and asigcine sisensisini senhlanzi. Singakhuleka isoni iforgiveness ibe khona iphiwe amukeleke futhi uJona aphinda aphiwe olunye uthumo. Mina ngibona amazing grace. Uyakwazi ukuthi uthina siyabe sicabanga ukuthi usathane iaccusation ayinika uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubamba ngamandla ungavela uphambuke uNkulunkulu yakubulala. But igrace siyayibona ilokhu ilandela uJona sibona umusa odephileyo kakhulu. Usikhumbuza ukubuyela ku lesson 1
anti sibona uAdam lo Eva sebewile lokho sibuyela ulokho elandelela umuntu so uNkulunkulu uyasidinga njalo uyasizwa lapho siyabe sikhona ama footsteps ethu like uhamba izisindo zethu uyabe sizwa so uNkulunkulu olandelelayo mase sikhangela indaba kaJona. Mina ngifunda isifundo esikhulu kakhulu ukuthi uJona lapha wakufunda kabuhlungu thina kusadingeka ukuthi size sifunde kabuhlungu ukuthi uNkulunkulu uyabusa. Ungananzelela uJona simthola sibili esemzwisisa into kwakumele ayifunde ku right useyifunda esesesiswini senhlanzi. So umlimo nxa ebiza bathandekayo balaleli lababukeli kasimuzweni singaze safuna ukumuzwa kabuhlungu. Ungikhumbuza amagama engqom isisimhlangu zakhumbula amagama athena sizazisola okungenza umsebenzi ngezikhathi zokuthula la usisebenza njengesikhathi sikaJona sekunzima okumangalisayo okunye bathandekayo engibona simele sikufunde kule indaba yokubana ukuchilo misisimhlangu athana ukuthwala kwemphefumulo konzima uJobe ukhanya ngani wayecabanga ukuthi imphefumulo nxa kule mthuma umthuma ngawakhe amandla uJona yabona kakhulu mfundisi into leyi esihluphayo lathi esithunywe uNkulunkulu kaThesi anti ukuthi ngiyabe ngicabanga ukuthi kungathwayana endaweni enje ngihle ngicabanga ukuthi ngizathini ngiza abantu bazangikhangela njani imessage yami bazayamukela yini uyabona ukuthi sibe sensesaba ukuthi kungenzeka bangaphenduki kuyahamba njani so uJona ngicabanga ukuthi isifo sika Jonah iso esilaso kodwa uNkulunkulu lapha uyasivezela ukuthi thina mfundisi nxa sithunywa singama instruments singama conduit uNkulunkulu yena ufuna ukukhuluma ngathi ekhulumela labantu bakhe futhi uNkulunkulu nguye olamandla ukuthinta abantu ukuhlenga kwesinye isikhathi lathi njengabachumayeli lathi njengama witnesses siyakhathazeka kakhulu nxa nozi ngingafika ngichumayele ebantwini kungabi lo yedwa ophendukayo umthwalo uyawuza ukuthi ungani ukuwe suqalisa ukuzikhangela ukuthi engxenye laphana kangikhuluma ngakuhle laphana kwengxenye kunjani kumbe basole mina kumbe basole kodwa siswele ukuzwisisa ukuthi hayi udaba ngolukaNkulunkulu amen ngolukaNkulunkulu ake sikhangele uJona u2 verse 1 to 7 okwayibala nje uverse 1 to 7 verse 1 Ephakathi kwenhlanzi uJona wathandaza kuJehova uNkulunkulu wakhe. Verse 7. Lapho impilo yami yayincipha ngakhumbula wena Jehova. Umthandazo wami waphakamela kuwe ethempelini lakho elingcwele. Lapha bathandekayo ngilombuzo ukuthi esesiswini senhlanzi lubonakala njani uthando lweNkosi kule indaba. Libonakala njani? Nginanzelela. Angithi Jonah wayengahla ahlafele kodwa libonakala njani uthando kaNkulunkulu? Ukuthi uJona aphile vele esiswini senhlanzi ayiphuma phakathi kwenhlanzi. So uthando lomusa kaThixo sikubona ukuthi inhlanzi iziyemkhafula. Khona phana nje ukuba preserved ukugcinakala phakathi kwesisu senhlanzi khona yikho lapho esibona khona umusa kaThixo. So oqala ukugcinakala phakathi kanjani kwesisenhlanzi? Yes. Lokuyamkhafula. Yes. Alright. Ukukhafula songenye intshumayelo. Alright. Akakafiki phela leniva umuntu sephuma enhlanzini ukuthi abuye phela uhambo lolu lwaluthatha ukuthi ahambe ngithembana lapho thola luthatha kumbe inyanga. Kodwa kwathatha ukuthi umlimo yena amtransporte ngeyinye indlela kanti kwakuthinta udade lapho ukuthi size siyechumayela sokubuhlungu instead ukuthi sihambe ungakabi buhlungu. Siyabonga. Now ufuna ukuthi no bemfuna ukuthi sigcizelele ukuthi okwenza kwesinye isikhathi mfundisi sesaba nti ikhona lokhana futhi esikuthintile ukuthi ngifisa mina sikuxoxeni ngoba khona lokhu soku affect mission kakhulu ukuzama ukuthi hayi thina kwethu umsebenzi sizasebenza lobani ngoba ulamandla esikhulu ukudonsa abantu
ulamandla okudonsa abantu angabiza isiguqo lapha kunjani. Mina mbone ngani mfundisi silahlekelwa imap yonke kaNkulunkulu ngoba umoya oyingcwele nguye umnikazi womsebenzi. One nguye umnikazi we-instrument, nguye umnikazi welizwi, nguye umnikazi wabantu. Amandla wonke yikho ethe aphiwe mina. So kwesinye isikhathi silimaza imishini ngoba sesidepende ebantwini, umoya oyingcwele semeceleni. Yeah, laba abantu bona besicabanga ukuthi balamandla labo nxa sebebizela umsebenzi sebecabanga ukuthi ukuphumela komsebenzi kweyemekibo. Mbone ngani kunhlangothi zonke kulimaza umsebenzi kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Sisiya phambili ngoJona esesisweni senhlanzi. Sibona uthando kaNkulunkulu. Okunye okwenza umuntu abelezaba andaba ukuthe ukwesaba okunye okwenza abantu babelezaba kuyini? Ayisukuthatha yakho emsebenzi ubeke phambili kuyakuphambanisa emsebenzi kabani. Akungifundele uJona 3 verse 2 kusiya ku6 verse 2. Yeah. Hamba uye edolobheni elikhulu laseNiniva uyechumayela kulo ilizwi engikunika lona. Laba setshelwa ngokwesibili angithi. uJona walilalela ilizwi likaJehova waya eNiniva. Phela iNiniva yayilidolobho eliqhakathekileyo kakhulu. Ukulethekela lonke kwakuthatha insuku ezintathu. Ngicine kuverse 1. Yana elandela khonapho. Ngelanga lokuqala uJona wangena phakathi komuzi wamemezela wathi kusele izinsuku ezingama-40 kuphela ukuba iNiniva ichithwe. Abantu beNiniva babekholwa kuNkulunkulu, bamemezela ukuthi kuzilwe ukudla, njalo bonke kusukela komkhulu kusiya komncinyane bavunula amasaka. Ilizwi selifikile enkosini yaseNiniva, yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi, yakhumula izingubo zayo zobukhosi, yazembathisa isaka, yahlala phansi ebhuqwini. Nansi inkosi nangu uJona obesesaba. Yes. Nangu sememezele abantu bazila ukudla, inkosi layo yahlubula impahla zobukhosi. Sifunda ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abanjani umele bayenze umsebenzi wakhe. Uyakhetha yena abantu. Mfundisi, nanzelela lapha into eqhakathekileyo. Yeah. Yikuthi abantu phandle bayakholwa. Kodwa ke okusilelayo yimi njengoJona ukuthi ngihambe ngiyememezela. Lapha sengikuletha practically yimi ukuthi okusilelayo yimi ngoba uJona naye uthi yena ngiyesaba, but abantu beNiniva kuthiwa kwahle kwabizwa ifasting ukuthi kakuzile ukudla. So abantu laba babekholwa, so usindiswa ngezinye indlela kalukho kithi lweme kuNkulunkulu. So kodwa ukuhamba kudinga ukuthi umuntu abe lo moya okwenjani, okuzimisela, ukuzidela mina. Nanti igama ebendifuna kakhulu. Umoya onjani okuzinikela ngoba phela okuyalanda abantu abangokuhlinza uphila. Kudinga kunjani okuzinikela okwaletha ubufakazi akabenza esiyangena endlini ethize. Last kwakungaba 83 nxa engaphambanisi sithengisa izingwalo. Siyengena kwenye indlu wathutsha izinje ngani ngamathole ezingaka. Engangile wathi uyabala ngathi ngambamba isandla ungakusabaleka. Ungabaleka kanjani ngawukho. Wathutsha umlungukazi wayemhlophe nke. Lifunani lapha. Sase siveza bona sihamba ngani. Kodwa umsebenzi kaNkulunkulu uyadinga umuntu onjani ozidelayo. Indanda elikamaphosa leli wana umsebenzi kaJehova ufuna umuntu ozidelayo. Okunye ngikufunda mina mfundisi lapha. Ungafunda uPsalms kule verse engithanda kuPsalms 33 verse 13 ithi uNkulunkulu uyakhangela esezulwini. Yes. Uyakhangela amadodana abantu bonke. Emcabangweni ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ethuma uJona eNiniva, wayekwazi inhliziyo zabantu beNiniva. Amen.
ngoba thina si short sighted singabantu asingeke sifunde inhliziyo zabantu kodwa uyasithola kwesisikhathi sesibahlulele sahle sathi alaba vele sebenjani sebengolahliwe uJona wayekwazi ukuthi banjalo that wicked seed wahle wabona ukuthi abantu abalahliweyo abaphika uNkulunkulu but God uNkulunkulu wayezwisisa inhliziyo zabantu ende kuthiwa ukuthi ememeza kuthi abakholwa bahle baproclaim ifast bazile ukudla angazi uJona empilweni yakhe wayeke wafast phela abangale phandle bengezwe ikholo kaNkulunkulu bazidela bazinikele sibona akungifundele uJona 4 verse lika 2 sayivula mfundisi okunye lapha ngifunda okunye lapha ukuvuma ubana silobandlululo kuthiwa kudinga ukuzehlisa isikhathi esiningi phela thina abantu sebabandlulula uJona vele wayesehlo wabandlulula ukuthi lama ungambeki Jona esechilo lapho ukuthi yena akudinga ubani uzubahlulela abantu ukuthi laba bengolahliwe singabandluleli actually kuyasifisela kuSamuel 14 verse 6 udawule ngento ezinjani ezintathu sithunywe kuzo zonke izizwe ebantwini nolimi njalo njalo akusifundele uJona u4 verse ka 2 verse 2 wakhuleka kuJehova wathi hawu Jehova kakusikho lokhu yini engakutshoyo ngisekhaya yikho okwangenza ngaphangisa ekubalekelena eTashishi ngangikwazi ukuthi uNkulunkulu olomusa lesihawu ophuza ukuthukuthela njalo ogcwele uthando uNkulunkulu odedayo ongasoze ehlise ukuhlupheka khathesi ke Jehova susa ukuphila kwami ngoba kungcono kimi ukufa kulokuphila nanku umthandazo wesibili lo umthandazo wokuqala isike sawuzwa esenanzela ubana uNkulunkulu uyisima kanjani kodwa nanku umthandazo wesibili umthandazo kaJona umbuzo kanti uvele kuyini ngoJona kanti uve wayelohlupho bani lo muntu na uJona mfundisi ngike ngaqathanisa lo Moses anti ungafunda uExodus 32 uMoses uthi kungangcono mina ngisuswe kumbe ngangcono ngife kulokuthi abantu laba banjani ibizo lami lisuswe encwadini yokuphila kulokuthi abantu laba ubehlusela ulaka right but lo uthi kungangcono ngife kulokuthi laba besindisa ulenzondo ulenzondo laba bantu uthini uNkulunkulu ngumuntu olenzondo ngomakhelwane wakhe uJohane oqala ngo3 verse ka15 singayitsho ngekhanda le uthi ozonda umakhelwane ungubani ungubulali akula mbulali bathandekayo olempilo njani engela kuphela nangu yes so ngezindlela lokhu ikukhuzwa okungamnandi ukuthi uJona nxa ikhuzwa lapha yena usezibonela yes kwathinta lapho umunye ukuthi sithanda isono kodwa sizonda izoni engunanzelela lapho ukuthi uNkulunkulu yena yathanda wona laba sibazondayo yes so ngezinye indlela thina nxa sikhuzwa ekuthini asiye chumayela ebantwini thina kithi siyabe sinikwa uthumo kodwa thina sibe sesibazonda ukuthi angeke ngiyechumayela ebantwini laba sesithi sibabandlulula kwakudinto umsisi okunye mina maphose enguzuzileyo lapha ukuthi uJona kwakumzondisa anti ukuthi waye le self wayefuna ukuprotecta ireputation bazathi ngingumprofeti wamanga njoba ngithe in 40 days iNineveh kodwa kayisadilizwanga ngoba isisa sikaNkulunkulu amen yayibona indaba ngoba nxa singabaprofeti wayengamemeza ukuthi kabaphenduke uthi ngicabanga ukuthi wayeswela ukuzwisisa ukuthi le kwakuyiconditional prophecy iyadilizwa nxa beyalila ukuphenduka kodwa nampo baphendukile uJona so mina mbona mfundisi ukuthi khona anti sithe kudinga ukuthi umuntu azidele singahamba sile self yesizayifuna ukuyiprotecta at the expense of ukusindiswa kwabantu abantu sebesindisiwe uJona inhliziyo engela self selfless kwakumele ukuthi rejoice ukuthi abantu sebekhululiwe kufeni kodwa uJona uwaridi ngani ngaye angabe safaki ivalue kananzelela ivalue yemphefumulo eyayisindisa endukulethe kahle uMrs Mhlanga lapha ngithola futhi okunye lapho ukuthi mina ngilugodo olugobileyo
kodwa uThixo uthi yena kangidwebe umzilo onjani oqondile ukuthi abantu banjani basindiseke. Siyabonga kakhulu. Yes. Okunye khonapho nginanzelela ukuthi siphakathi komsebenzi kaNkulunkulu, uNkulunkulu lathi uyasilungisisa. Ungananzelela uJona kuvela okunye ngaye ukuthi lenzondo sesithola lapha sekhuzo kungamnandi. So lathi siphakathi komsebenzi kaNkulunkulu balaleli lababukeli lithuba elihle ukuthi uNkulunkulu asilungisise lathi amaphutha ethu esilawo. Awungeke wazibona ezigwenxa zakho until uzungene ngapha emsebenzini ngithi. Yeah. Uthatha indaba kaJona iphetha singezwanga ngokuphenduka kaJona, kodwa umbuzo omkhulu kule indaba yokuthi sizakwenza njani ngendlela uJehova azihlupha ngayo ngabantu ababi abahlukuluza abanye iningi elingakafinyelelwa elingakazwe la ngothando kaNkulunkulu. Sizakwenza njani ngenye indlela? Umbuzo lo ukhanya ubona isimilo sikaNkulunkulu ukuthilo indlela athanda ngayo isoni. Thina indlela esizonda ngayo isoni kulomahluko omkhulu kakhulu, kodwa sisenza izono. Ngumbuzo emfisa wana umuntu munye njani aziphendule yena ngokwakhe. Akungifundele njalo kathesi uIsaya ngo6 verse ka1 usiya ku8. Asike siphinde ke indaba ngamafitshane. Verse 1 to 8. Ngomnyaka inkosi uZiya eyafa ngayo ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sobukhosi esiphezulu esiphakemeyo. Injobo yesambatho sakhe igcwele ithempeli. Ngaphezu kwakhe kwakulamaserafi elinye lelinye lilezimpiko eziyisithupha. Ayegubuzele ubuso bayo ngezimpiko ezimbili, egubuzele izinyawo zawo ngezimbili, ephapha ngezimbili. Elinye lamemeza kwelinye lisithi, Ungcwele, ungcwele, ungcwele. Ungcwele, ungcwele uJehova uSomandla, umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe. Ekuzwakaleni kwamazwi awo, imigubazi lombundu kwanyikinyeka, kwathi ithempeli lagcwala intuthu. Mina ngakhala ngathi, maye mina sengibhujisiwe, ngoba ngingumuntu olezindebe ezingcolileyo, njalo ngihlala phakathi kwabantu abalezindebe ezingcolileyo. Lamehlo ami asebona uJehova, uJehova uSomandla. Lapho ke elinye lamaserafi laphaphela kimi liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalilithathe ngodlawu e-altareni. Lathinta umlomo wami ngalo lathi, khangela lokho, sengikuthinte izindebe zakho. Icala lakho selisusiwe njalo lesono sakho sesihlawulelwe. Ngasengisizwa ilizwi likaJehova lisithi, ngizathuma bani na? Ngubani na ozasihambela? Mina ngathi, ngilapha, thuma mina. Right, siqale lapha. Nxa sifunda ngokusindiswa kwabantu baseNiniva njengofakazi, thina singofakazi bakaNkulunkulu, sifundani ngokuba ngumfakazi? Ngubani sibili ophendula abantu? Sike sawuphendula lo mbuzo, kodwa singawuqinisa. uNkulunkulu nguye oguqula inhliziyo zabantu. Okunye ukuphendula nje amavesi la besiwabala, ubizo lukhona babukeli labalaleli. Okwethu ukuthi sizimisele ukuthi sithi phakathi kwalona lolu Uthumo silwamukele lolu bizo ngokuzithoba, ukuvuma, silalele ilizwi likaThixo. Sithi nguye ozasihola nxa ethi lapho etsho khona mina nzanjani ngizakuya. Yes. Khonapho bengilombuzo kwalama verse kanti vele unumkantsho waleli verse abathi bona ifocus umkantsho waleli verse walama verse esiwafunda kaYesaya yiwuphi kantsho wale ndaba yonke kulesahluko yipi? uYesaya ngo6 verse 1 to 8. Mina ngikuzwisisa lapho umkantsho mfundisi ukuthi ubizo lukhona. Ubizo lukhona ende lungcwele ngolukaNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu udinga abalenhliziyo ezivumayo. Yes. Azabathuma bayemkhulumela. Ende khonokho kungasilahlekela ukuthi
thina singama-conduits, uNkulunkulu nguye ozakhuluma labantu bakhe anjani abaphendula inhliziyo. Uyabona ukuthi kuthiwa u-Isaiah wathi bona ubuso bukaNkulunkulu lobungcwele bakhe. Waziqathanisa le sinfulness yakhe. Wabona ukuthi avele akuvumi. So yikho uNkulunkulu nxa kukhulunywa ngokukhitshwa kwengilosi eyamthinta ngelahle elivuthayo. Kukhulunywa ngokususwa kwesono, ngokuhlanjululwa. So bekufuna ukuthi sibe lenkambo mfundisi loNkulunkulu sizwisise ubungcwele bukaNkulunkulu lokuba izoni kwethu. Bese sizwisisa ukuthi osithumayo unganani futhi ungubani. U-Isaiah nxa esephendukile esethintiwe la usabela ubizwe ngesabi ukuthi ngoba usebonile iglory kaNkulunkulu lobukhulu bakhe kuyini okungama phambi kukaNkulunkulu ongaka. So kuthumo lukaJehova kumele izwi lesithini. Yes. Sibe lenkambo loNkulunkulu. Kakhulu. Sizazi ubana siyizoni ngempela. Nxa sesithithiwe sesingadinga ezinye izoni. Yikho kutsho. Yes. Nokuzimisela futhi khonapho mfundisi ukuqhakathekile ukuthi sizimisele ukuthi ngilapha Nkosi thuma mina. Sibe available. uNkulunkulu uzasebenzisa singaba khona lapha afuna ukuthi sibe khona. Ungananzelela kule bhuku elinye bendibala lapha lithi siyenze umsebenzi omncane kulalokho uNkulunkulu ade khangelela ukuthi singakwenza. Ungananzelela kadingi bantu abapheleleyo kodwa ezinye izoni zizabizela ezinye izoni kuKristu. Yena ungakhangela iresult kaJonah lapha echumayele eqeda ukubaleka bathi impumela yangikhona yamangalisa kakhulu. Ngeke ngacabanga ukuthi ngawuJonah wala kokuphela. Kusho ukuthi abantu labana babezabhubha. Okunye mfundisi ngithola isifundo la ukuthi siyake sithathe nje ukuthi i1 month yayengayihamba phela uJonah inyanga yonke. Sisiya ku mission kathesi kuyathiwa 2 weeks silama efforts. Just 2 weeks amaviki amabili kuphela. Kuba nzima njani yabe sembalisa ngile imisebenzi yami izakuma. But sengikhangela lapho uJonah nxa esehamba uyahamba kodwa umlimo ulabantu abaningi yena wayengazikhangela phela ngoba uJonah yena waqhakathekisa ukuzikhangela. So isikhathi esiningi ngokwenza singahambi vele mfundisi yikuzikhangela mina. Ngikhohle ukukhangela lo othena ngilelahle engingakuthuma ngalo abantu abaningi baphenduka. Uyazi Maphosa nxa uthinta indaba yokuthi abantu bathi ngilomsebenzi wami ngilalokho. Kule quotation engiyithandileyo lapha uEllen G White akhuluma ngayo uthi khona thina sonke silamazaba. uNkulunkulu kayisusi responsibility kithi. Kodwa uthi emabhukwini ezulwini irecord ekhona ngathi singayiyo emsebenzini noba silasiphi isizathu. Uthi kubhaliwe ukuthi thina sizinceke ezingathembekanga lakathesi. So uNkulunkulu futhi kasoze asamukele ngoba thina siyazisave. Impilo yethu ikhangele imini ukuthi nisasebenzela abantu abami ngisakwenza okwami lokho kodwa abantu phandle ngale bayafa. So kasinga usibuyisela indaba lana esaqala ngayo endlela ekota lonke sikhanda amacebo lakho konke abantu lokho befela phakathi kwesona singasukumi senze. So mina benesikhuthazo kithi abalaleli ukuthi kasisukumeni siye emsebenzini loba uthumo lutheni ngoba uNkulunkulu uthe uza kuba lathi singesabi and siza mfundisi sisechurch sibanengi simelela ukuthi inkosi izosithatha kodwa sihlezi umsebenzi kaNkulunkulu ngifambi silezi izathu lamazabachiyeni khonapho usithi sihlezi ezathu ezehlukene engqa umuntu kakwazi bana uNkulunkulu ufuna abantu abanjani cha abantu enqamele ukusebenza abafundise kuphela kanti uNkulunkulu ufuna abantu abanjani ubana bahambise udaba losindiso kubo bonke abantu ezizweni zonke ufuna abantu abanjani sibili sinenzelela ukuthi uNkulunkulu kakhethi umuntu wonke umuntu ozwileyo ebiza esabela uyangena abe ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu asomsebenzi wabafundisi asomsebenzi wabadala bebandla asomsebenzi we-witnessing team umsebenzi wethu sonke. Mina bengifuna ukuthi imphendule nozingezelele ngithi nguye wonke osebele nkambo loNkulunkulu
akula muntu ongakhululwa esonweni asalethule mfundisi. Kuyakuchisa ukuthi ngawe uyatshela omunye umuntu abuze ubunandi balokho wena osokiko. So kudinga ukuthi thina sibe lenkambo loNkulunkulu sithintwe sibe sesihamba. Kubuya natural into yangikhona. Singakakhiphi amagama okugcina. Ngifisa ukuthi thina la sike sizinike insilela njalo kwesivuma ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu njani bonke bazimisele. Ngizafisa sithathe usiba sibhale abantu abali10 abangamaziyo uNkulunkulu ikota leli lonke angithi Uthumo kaJehova luthumo lethu. Ngifisa sithathe thina silapha kanti labalaleli ngiyanxusa into efana nayo. Sure. Kuleli kota zafisa ubana sike sikhulumisane ngitsho lasemoyeni lapha. Lasemoyeni lisithinte sithintane. Sonke ngasibhala amaphepha, sithatha amaphepha sibhala amagama amangaki abantu abangu10 abangamaziyo uNkulunkulu. Lawo maphepha siwagcine eduzane lathi kumbe ku prayer journal yethu. Usuku zonke sibakhulekele. Usuku zonke sizamana sikhulumisana labo size sijwayelane labo baze basethembe basinanzelele. Futhi sithathe lenswelo zabo sizibhale phansi. Okubahlupha sikubhale phansi. Abahlana lakho kubuhlungu sibe lakho sibukukhulekele bakwazi bona siyakukhulekela lokho. Sibona bana xa esiyaphela ikota le uNkulunkulu abesebenzise ngayiphi indlela singakwenzi ngamandla ethu kodwa amandla kabani kaNkulunkulu. Okwesibili ngifisa bona sikhethe idorobho kumbe indawo eseduzane esingayikhulekela uba wakhuluma ngeSoweto. Ezizindawo sike sezikhulekele izinsuku ngezinsuku sibona uNkulunkulu ukuthi athini. Already lapha ngilamabizo angu8 ngisashothe ngamanye amabili ukuthi abe ngu10. Lamabizo sizathi sihambe lawo sezinto efana nayo. Ngifisa wonke umuntu enza into efana nayo. Lawe mlaleli yenza njalo. Ku-YouTube sawukhangela ukuthi kambe uletha ulani okwenzayo. Bhala phansi sikhuleke sindawonye. Sibona bona ukuza senzelani bathandikayo. Singakaphuthi lokho. Ungatsho lakho elifitshane ngalolu thumo kaNkulunkulu. Lo dada atsho ukusikhulekela umthandazo wokuvala. Kodwa kube kufitshane kakhulu. Siyabonga esifisa ukukhuthazana kikho balaleli lababukeli ukuthi uthumo lukaNkulunkulu lukhona. Kasingesabini ukuthi kuyini siyahlangana lakho ethumweni. uNkulunkulu uthe bhekani ngilani kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Amandla wonke awomnyama angaphansi kwenyawo zikaNkulunkulu. Kasihambeni emsebenzini. Amen. Mina ngizathanda iquotation esiphiwe laphana ku-Prophets and Kings ipage linge lika 266. Ithi yona luba umprofeti walalela ngokungathandabuzi wayezasinda ezintweni eziningi ezibuhlungu njalo wayezabusiswa kakhulu. Amen. Nginanzelela ukuthi lathi balaleli lababukeli nxa umlimu ebiza kasichisi sodwa futhi kulesibusiso. Amen. Sengathi lathi singayamukela singamukeli ngenyembezi samukele kukuhle selokhu sesifundile. Singazenzi izabo. Amen. Yebo siyabonga. Ya sonke uJesu siyamuzwe biza. Kumele sisebenze. Emsebenzini lo uNkulunkulu ayenike wona uJona. Wayekwazi ukuthi konke uJona izabhekana lakho kwakuzaba nzima. So sonke uThixo uyasazi ngamabizo okwethu ukungena endimeni sisebenze asikhuleke nini. Amen. Babo sezulwini siyabonga ukuthola isifundo esisivezela amandla amangalisayo ukuthi sisuse izaba zinengi izabe siziletha esikukhulekelayo nje bana sesifundile besicela ukuthwala umsebenzi wakho siwenze ekugcineni kwakho konke abadala labancane umthandazo wethu ukuthi sisindiswe. Amen. Siyabonga sona lesi sifundo esifika kithi ngesikhathi esifaneleyo ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen.